Omupira gw'ebijere Bukedia Comprehensive yasinga St Mary's College Kitende gori ibira hargemwe kandi ba champion ba Uganda ababudo SS nabo batandika n'obusinguzi bwa nyuma yo kusinga bine chikopechi aba Amos College hagore mwa hari 0. Ombishchi Kawempe Muslim yagwa kikazi bushahara busha na Marida Girls ya Kenya Lerio Bone Conceal Girls Secondary School kurugo muri Singiro basingwa Archbishop Njenga gore mwa hari 0. Omukubaka timu zone za Uganda ezarumbodo SS Hamdani Islamic St Noah hamwe na Kitende zatandika n'obusinguzi. Volleyball na Mugongo Vocational School yasinga St Philippe ya Rwanda nobwo bushatu hari 0 kandi Ombishchi Bukedia yasinga St Aloys ya Rwanda nobwo babushatu hari 0 konkayo katikamu SDA yasingwa Kamunye ya Rwanda nobwo babushatu hari 0 emizanege neja kwiguraho mbutongore izobe rya nyenchakare kandi President wa Kenya William Ruto nuwaragigureho. But generally abana bazana twafuna chances but for kuzutilizinga cyanga but of course turakoma how it's the first game the athletic down mnonga tsafatu gore team zina uko wachigama mu ndugu kubanza ukuzomfia sa games so nfiteka ngo tweteka teshere of course it will be experience abo mu ndugu kubanza konka nyuma yangu abana twebodero kanise kurunji Uganda ni teams Twategese bulungi being nti ffe ba defending champions twetegese bulungi bakochi bakoze ogwabwe Gasha kwa Aloysius Byamukama